He ai ki ngā kōwhiringa e wha a te kāwanatanga e pāna ki te ture takutai moana, me whakakore i te ture kātahi, kā rua me whakakore i te rangatiratanga o te kāwanatanga, kā toru me whai mana no te Māori ki te whakamātautau i ona tika, kā wha no te katoa ngā takutai moana e hara ia waiake rānei. He ai ki te rōpū kākariki me te rōpū reipa, he kore take noiho e nei kōwhiringa e whānei, i te mea kāri i te pakurere ke ake, i te ture o te tau, 2024. Hakua nā riporipo mo nā kōwhiringa takutai moana a te kāwanatanga, kotahi te tangata kai te kua, kua hoki mai anō te tikanga takiwā mā te iwi whānui, ara public domain. Public domain keeps that flame of, well, it might be mine and it might be yours, keeps that flickering. The Prime Minister the same afternoon says that we will repeal it, but then we will enact the legislation which won't be too different to Labour's. I nā te pātai ko waika whai mana mai tēnei whakaaro. Te haina mana te Māori, te Pākehā, te Taitara, he Taitara Kētera. Engari ki te rōpū kākāriki me te rōpū reipa, tērā pia ko tahi no te take e putai tēnei take ki te ao i tēnei wā. I don't think the 4 weeks consultation period over Easter and school holidays is at all reasonable for Hapu to engage with a process so significant. He whakaaro mai nā kokonga a pitihanga tōranga pū. He ori tēnō hoki nā whakaaro o Parekura Horomia. Hei tāna he maha ke nā take nui hei whakaaro ma te iwi Māori. Te whakarereke i te ture penihana, te kore mahi, te kerikeri i te whenua, me te piki o nā kau te tūkino. Hei tāna he mahi anō tēnei nā te kāwana, ki te rutu mai nā kōwhiringa takutai moana, ki te taupuke atu i enei take. I te ahiahi nei ka ara te whare, mo te toruwiki, hoki rawa mai kua pahi mo te wā ki aua take. In the last 3 to 4 weeks we have had some of the most dramatic legislation going through this House of the decade. How come this pops up at the same time, just before we go to 3 weeks break? Engari hei tā pira dan, aha kua kahore i ia nā hiahia katoa a te pāti Māori he kaha rātau ki te kaue i nā take a te iwi Māori. I don't think that there's any grand scheme here to say, well, we'll put this on the table to draw attention away from other things. He whāwiki te wā hei whirawhira i enei take i mua i te hoki mai anō, ki mua i te aroaro o te kāwana.